Zdravo svima, dragi prijatelji, pratioci i ljubitelji stripova. Današnja tema je strip zabavnik. Legendarno izdanje Novosadskog dnevnika koje se po meni neopravdano nalazi u senci zlatne serije i Lunovog Magnus stripa. Ne znam za vas, ali ja sam obožavao ovo izdanje. Pamtim to kao da je bilo danas. Pripadam malo mlađoj generaciji staraca. Pamtim kiosk na kom je pokojna majka prvi put kupila strip zabavnik. Tad je na kioscima aktualan bio mali strip zabavnik, godina je bila 85. Kasnije sam ih relativno lako skupio sve. Obožavao sam Rahana, Doktora Žistisa, mnoge druge stripove kao i prateće stvari koje je ovo izdanje obuhvatalo. U nekadašnjoj Jugoslaviji je objavljivan veliki broj strip revija, puno različitih izdanja, dečijih novina, na primjer X Almanak, Biser, Strip, Gigant, Strip 81, 2, 3, Market Printova stripoteka, svašta nešto. Ne znam zašto, meni je baš ovo izdanje bilo najdraže. Prvi broj strip zabavnika, ovaj, na kioscima se pojavio 2.5.1979. godine. Ljudi, vi gledate u istoriju stripa nekadašnje Jugoslavije. Zaista ne želim da ikoga smorim i trudit ću se da klip ne traje predugo, ali mislim da vredi izdvojiti vreme i da zajedno sa mnom pregledate komplete ovih izdanja i da čujete što šta zanimljivo o ovom izdanju. Ne znam da li vi koji ovo gledate možete razumeti, ja dok u rukama držim ove stripove, dok ih prikazujem, osjećam veliko uzbuđenje. Teško je objasniti tu strast. Kao da je pored mene prelepa žena koja me želi. Srce mi lupa kao ludo, ubrzano dišem. Neke teško opisive emocije su me preplavile. Gledam ove stripove i vraćam se u period detinjstva i rane mladosti. Ovo su divni stripovi. U njih je utkan deo moje prošlosti koje se rado sećam. Ovi stripovi nemaju finansijski veliku vrednost. Reč je o jeftinijim stvarima, uz neke skuplje izuzetke. Ovdje nema stripova koji se mogu približiti skupocenim zlatnim serijama, Lunov Magnus stripovima,
Alan Ford kartoncima, ali svaka naslovnica strip zabavnika evocira uspomene na neko lepše, srećnije i bezbrižnije vreme. Objavljeno je ukupno 125 velikih strip zabavnika. Kao što sam rekao, prvi strip zabavnik je objavljen 2. maja 1979. godine, a poslednji je objavljen početkom 85. Mislim da je bio 2. mesec 1985. godine, zadnji 125. broj. Mnogi od vas verovatno ne znaju da se rubrika Kutak za kolekcionare prvi put pojavljuje u strip zabavniku velikom. Rubrika se zvala Šaljem, šalješ. U malom, u jednom trenutku, ta rubrika menja ime iz Šaljem, šalješ u ime Kutak za kolekcionare. Tek gašenjem malog strip zabavnika na stranice Lunovog Magnum stripa se seli rubrika Kutak za kolekcionare. Mnogi je pamte kao deo Lunovog Magnum stripa, međutim, ona se prvo pojavila u strip zabavniku. Najobjavljivaniji stripovi u ovom izdanju su svakako Rahan, Kraov sin, Vatrena kosa, Čovek iz praistorije, sećate ga se, ima nož od slonovače koji mu određuje put. Rahan je po meni jedinstven i ako nekad budem postao izdavač stripova, a nije nemoguće, on mi je među top prioritetima za izdavanje u nekoj integralnoj verziji. Zatim, doktor Benjamin Žistis, Pravda na francuskom, znači po našem zvao bi se doktor Pravda. Lekar sada trenutno ozloglašene svetske zdravstvene organizacije, putuje po svetu, neka verzija letećeg lekara, majstor džudoa, borac za pravdu, koji često citira svog mudrog učitelja Hijamurija. Dnevnik je objavio i njihove PAM postere, njih ću vam prikazati nekom drugom prilikom, postere Rahana i doktora Žistisa. Najviše stranica ovih strip izdanja je potrošeno upravo na ta dva junaka. Ako bi računali učestalost ponavljanja, iako je reč uglavnom samo o jednoj strani, porodica Kremenko, po zadnjim stranama, je najviše puta objavljena, u čak 102 broja je objavljena porodica Kremenko, u 76 od ovih 125 je objavljen Rahan, zatim Rile i Gile, uglavnom na jednoj strani, u 63 broja su objavljeni, Doktor Žistis je objavljen u 58 brojeva, a Veliki Black je objavljen u 27 brojeva velikog strip zabavnika u rasponu. Prva epizoda, to je ova,
broj 45, 27, ukupno, znači od broja 45 do broja 107, to je bio zadnji Black. Posebno je čitaocima bio interesantan U Black Kerca i Obradovića. Black mi je na drugom mestu, imam par kompleta velikog Blacka, ali o njemu ćemo drugi put. Ovde su Blackovi u kesicama. Znači, šta želim reći? Veliki Black je, mada koliko to sad neko možda delovalo smešno ili bez veze, veliki Black je u jednom periodu bio ubedljivo najpopularniji i najprodavaniji strip na našim prostorima. Na prostorima nekadašnje Jugoslavije. S tim u vezi on od mene zaslužuje posebnu priču i poseban klip. Neću vam danas detaljno prikazivati Blackove strip zabavnike, imam par kompleta, kao što sam rekao. Uskoro ću vam iz nekog svog ugla ispričati svoju priču o velikom Blacku. I verujem, uživat ćete u tom malom vremeplovu koji ću vam naknadno pripremiti. Vratimo se na naslovnice redovnih strip zabavnika ostalih. Bitno za ovo strip izdanje je reći, a da do sad nisam napomenuo, da je strip zabavnik objavljivan u početku svake druge srede. Bila je sreda 2. maj 79. i onda se redosled svake druge srede hvatao. Format je bio A4 i prvih 15 brojeva izdanja strip zabavnika su imala 64 stranice. Zatim od 16. broja imamo 4 stranice više. Ukupno 68 stranica. 114. je prvi Indiana Jones, a 112. da se vratimo još jednom na njega, je prvi John & Hex. Pri kraju smo sa velikim izdanjima, evo i 123. broja, 124. 125. Mislim da sam vam sve prikazao osim velikog Blacka. Zatim, šta je ovde još bitno reći? Brojevi 28, to je ovaj, i 29 su posvećeni Josipu Brozu Titu, jer su objavljeni neposredno nakon njegove smrti. U njima su partizanski stripovi Poručnik Tara Kerčev, zatim strip Ahmeta Muminovića Bihać je naš, 10 prvih stranica je posvećeno Josipu Brozu. I ti stripovi spadaju u ređe stvari. Retki su skoro kao Vilinski prah, Blago Crvene planine LMS4 u paketu sa živim jednorogom. Puno domaćih crtača je objavljeno tu. Broja 21, strip Ahmeta Muminovića, Lovokradice pa nadalje. Bilo je, znači, domaćih crtača.
koji su debitovali. Nisam rekao da su od 94. broja išli američki superherojski stripovi Arion. Prvi Indiana Jones je bio u 114. a prvi Jonah Hex u 112. broju. Tu su debitovali i onda uz kašnjenje sa izlaženjem na kraju gašenje velikog strip zabavnika je usledilo, kao što sam rekao, u drugom mesecu 1985. godine. Nakon par meseci pauze stiže mali strip zabavnik koji je naslovljen kao novi strip zabavnik. Prvi ovaj mali strip zabavnik je objavljen 15.5.1985. a poslednji sa Zagorom 74. je objavljen 1.8.1988. godine. Format A5, 68 stranica, od junaka se izdvajaju izdvajaju se Indiana Jones, evo recimo rubrika se i dalje zvala Šaljem šalješ, mnogo pre Kutka za kolekcionare u LMS-u. Šta sam rekao, Indiana Jones, Jonah Hex, tu je bio izvidnik Rod, Dr. Žistis, Rahan, narednik Kirk, Suzy Strike, Svea, Taranis i mnogi drugi. Od domaćih ja bih izdvojio Laramija, Nikolina i drugi. Dok vam prikazujem ove, evo, broj 8 je takođe zanimljiv. Zašto? Zato što se tu nalazi strip o velikom Blacku iznutra, na samo 5 strana. U stvari nije reč o velikom Blacku, već o Rodiju, epizoda Rodijevi doživljaj Nikole Maslovare. Znači, zbog tih 5 strana on spada u relativno traženije. No dobro. Dok gledamo naslovnice malog strip zabavnika, trebamo reći da nakon gašenja tog izdanja 88. godine, usledio je zadnji trzaj neke 96. godine, objavljeno je samo 5 novih strip zabavnika u A5 formatu i izdanje je zvanično ugašeno. Vrednija i ređa izdanja su ovde 9 ovih vanrednih brojeva, vanredni strip zabavnici, zatim 14 almanaha, ali oni nisu deo redovne serije i danas vam ih neću prikazivati. Oni su za nijansu vredniji od ostalih. Ili malo više od nijanse. Što se tiče redovnih brojeva strip zabavnika, po meni, vredni redovni strip zabavnici su prvi broj, odnosno određeni prvi brojevi, zatim svi brojevi sa velikim Blackom, neki više, neki manje. Naravno, vredni su takođe brojevi 28 i broj 29 koji su posvećeni Josipu Brozu i objavljeni nakon njegove smrti, neposredno nakon njegove smrti. Eventualno mogu biti 112, 114 kao prvi Indiana Jones, odnosno prvi Jonah Hex 112, prvi Indiana Jones 114. Naravno, za nijansu očuvani stripovi, odlično očuvani stripovi, uvek više vrede od onih koji to nisu. Koliko bi to u lovi bilo, znači sve zavisi od očuvanosti. Realno, strip zabavnik na oglasima ili aukcijama možete kupiti od 50 do 200 dinara, što je smešno. Mali i manje od 200 dinara, znači mali procentualno i manje. Kod malog strip zabavnika smo napomenuli broj 8 i onog velikog Blacka. Strip zabavnici iz kasnih 90-ih, iz 96. ne vrede mnogo, retko ko ih sakuplja, ja ih imam, nisu mi pri ruci trenutno, simbolično vrede realno.
Sad, treba biti pošten i reći da nema puno, a nema ni često u ponudi ovih izdanja, a da su besprekorno, odnosno manje više odlično očuvani. Ovdje, kao što možete vidjeti, nekolicina malih strip zabavnika je slabija, ostali su u nekom stanju 5 po glanc. Mali komplet, ja i prijatelj imamo nekoliko kompleta ovog izdanja. Mali komplet po meni vredi, ja mislim da tih 74 stripa mogu da dostignu 100 eura i da je to neka realnost za komplet malog strip zabavnika. Dok vam sve ovo prikazujem, usput napominjem da možete kupiti kod mene komplet malog strip zabavnika po toj ceni. Znači, da bi ste kupili, ako želite to, potrebno je da me kontaktirate putem zvanične Facebook stranice, da se dogovorimo. To je to. Rekao sam, znači, pojedinačno cene malog strip zabavnika zaista nisu velike. Ovo nije bilo najprodavanije i najpopularnije izdanje što se strip revija tiče u nekadašnjoj Jugoslaviji. Nije bilo ni najviše čitano. Meni je, verujte mi, bilo najdraže, možda zato što je baš bilo vezano uz dnevnik i uz ostale dnevnikove stripove koje sam kupovao, gutao, voleo. Zbog rubrike tražiš, zbog svega. Ne znam zašto je to tako, ko to može znati. Nadam se da dobro vidite sve ovo. Mislim da sam rekao sve što sam trebao o ovom strip izdanju. Tako da mi ostaje da se polako odjavljujem. Spremam vam vrlo zanimljive stvari vezano za strip, tako da ostanite ovde, čekujte neočekivano. Pozdrav! Ljudi, tako je zaboravio jednu veoma bitnu stvar, a to je da pozdravi Veseli četvrtak. Njihovo izdanje uvijek pratimo i redovno ih kupujemo i ovi stripovi od Veselog četvrtka su verovatno bolji od ovih starih. Ljudi, ako vam se klip sviđao, lajkujte, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal, mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!